Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, jana Baytu kanalının katılışçıları. Bugün 28 yanvar 2023 yıl biz Kurşap mal bazarına geldik. Buyursa Kurşap mal bazarından çavaratlardı, bey baytaldardı, taylardı barın bir çetten tartışıp göstergen hareket kılabız. Videonun ağına çeyin biz bilen çok olup nazar salып turыңыздар. Hazır bir qatar sıray vereyle. Qanday olanat жылқылар. Андықтан сіздер дағы жақтырып көргендер қол ретінде бірден лайктан басып қойыңыздар жылқылар үшін. Қазір ақырыңыз қой. Аттың жасы қанша екен ака? Күшті. Ақшасы ше? 120 мың. Күшті. 120 мың сом кемі бар дейді мынаны. Күшті екен. Болды. Сізден дағы ұрлан. Күшті. 120 мың сом дейді. Akın göröyle. Mehtan dağı. Kaç yıl otursak ya? 250 kem var. Caşıca. Жазға 3 асы ел өткен. Жашы. Мынау кішкене жарырақ қойды бұл болса. Жашы көрінбей алады екен. Денсаулығы зың. Көкөктері, қазықтарын көрсетіп қойдым. Улақа қандай? Чалып жүр? Шенбесе салуам көрсін, минуам көрсін. Либой? Либой. Қоуям бар. Қачқанын айтпа, қадағанлары. Айтпайлам, мақтасам балеге өтелінім ол. Бірақ мынай уже қила бөлініп бұл жындар соның болып қаптыр. Номеріңізді айтып қойың? 501 менен 04 11 16. Ушул номерге байланыш жасап ондар. Байланышып, келіп, аваз айтқандай минип көріп, чабып көріп тағы алсаңыздар болады ондар. Үстінде ұзын дағы екен. Ұзын дағы. Дағы көрсетіп қойды олар. Көріп, қызыққандар авазға байланыш жасар. Çöker қанша oldu da kendi ka? Assalamualaikum. 170 мың сом да отағыз дейді мынаны. Çökerді. 170 kemi var дейді. Assalamualaikum. Küçük seni var deyse. Қанша кен bu? 130 мың сом. Yaşıca? Жазға бüşті екен. 130 мың сом kemi var дейді büştінің. Büştü ol қалтыр да. 130 дейді. Bak böyle şey. Kaç yıl olsa lan? 170. Yaşıca. 4 ası. 4 ası. 170 мың сом kemi var deydi. Ulağı qanday? Tane versene болады. Ağızlarını gösterip koyalım. 170 мың сом kemi var deydi. Hayır atı? Otsadır. Otsadır'ın atı kendiler. Numara ayıt koysan arı? 221 мың. Aha. 98 91 58. Görüp kızıqqanдар ушул номерге байланыш жасап туңдар. Ушул атка дейин. Катар көрсөтө берели. Ооба. Assalamu alaikum. Jasmay. Tappaylabay deyт. Кийинкисине төреле. Канча экен? Tappaylabay. Assalamu alaikum. Айштанда жаспы? Ana. Ben de öspürümleri karabap sılayışta. Öspürümleri karabap. Ona tatlansın. Bununla geldi oşta bu. Ne var? Buna tatlayın bu. Ne? Kırdat adı payım koşan. Taylar anda yoldat. Bunu 45. 45. Urgaçtay. Urgaçtayken bu. 40 üstüne verse satan. 40'ın üstünde verse satan değil. Bunu 60 binden eko. Eko 60 bin. Erkekler bunlar. Erkekler. Taltataylar kör. Taza kalitede ya. Hı? Taza kalitede erkekler. Ha. Oy. Geçir et. Görürsün. Az arttan da yaşat koyayım da ekonu. Na уже min. Kardeşimiz yüdekel başkasın. Mingi üye bul. Minge üretim. Ürettim de mingi iken. Nal ekinse. Nasıl daha deken. Başkemiz ol. Sevimiz daha iyi. Ha. Görürsün. Bakınızlar da Heko 60 binden kemi var. Şurada şöyle zeyt. Kızıqqanдар биздин номерге байланыша берсеңер экрандағы.
Ayışlamanları var. Beremiz. Ne kara öspürüm. Öspürüm kaç oladı? 150 kaka. 150 bin so'm. Yaşıca? Yaşı 1,5 yaş. 1,5 yaş. Kaltatay o. Kaltatay ekan. 150 bin so'm kemi var dedi. Densoluklar qanday? Yaxshi. Qayerdan kelding? Qarasudan. Qarasu. Nomer aytib qo'ysan u? Numeri 554 Aha. 005 Ha? 777. 777. Ушул номерге байланышып Biz keyinki chetden öspürümleri sıraya öyle. Assalamu alaikum. Qancha o'tasiz? 120 bin so'm. Kaltatay bu. Жазға унан екен, биік екен жануар. Kaltatay жазға унан дейді. Чек-чек па? Пародасы ше? Өзінің қырғыз жылқысы. 100 қанша деңіз? 120 bin so'm kemi var. Номер айтып болсын. 550 86 79 71. Құшапта? Құшапта туғандар. Көріп, байланышасыздар. Kaltatay екен. Арқасынан дағы қошап қойып, өте жақсы ұзын да екен. Көріп, қызыққандар, байланышасыздар өспірімге. Олда, қош бол. Ақыры біз Kaltataylardan, құлын тайлардан өрелікше. Assalamu alaikum. Қаншада да сәке? Құрсапты бадар, қымбатқа дөрсен Сол, кеселі ойнан. Тартыппен екіншіген үстін реклама алып қойын. Қанша олта такамыз? 21 беру. 21 Kanka беру. 20 verdi bana çalmalıklık ekan bana. Siz қаншада отасыз? Men 26 dedim. 26. 19 öyle ver otta men. Erkek be? Erkek ekan. 26 bin dolar. Kursapta 19 kalan otta var mı Rüzgar'ın pazarında. Болды. Жақсы. Құлындар екен да. Тайлар қаншадан болды? Ay 50 65 Мынасы 65. Нарқы 50. Екеуі еркек. Ha? Erkekler. Bunlar 65, narkınsı 50 deydi. Erkekler. Kim bulat deydi. Assalamu alaikum. Atı şahbı. Kaçta olsa ka? 80 bin so'm. Yaşıca. Kaltatay mı? Erkek. Erkek Kaltatay. Mingi dağı deydi. Minilgen dağı deydi. Özünde kırmızı yılsın balları o. Qayerdiki? Qaraulja. Nomer aytib qo'ysiz bu? Nomer canlı koy. Jalla qo'yla. Aytmayla qo'ydi. Bo'ldi. Nerdan? Aka o'spirinlar qanchadan bo'ldi? 60 mingdan. Ekoten erkek ha? Erkekler. 60 mingdan kim var deydilar. Assalomu alaykum. Chechmedim. Ne koy kimden ekan? Satıldı mı? El tanısında. Hava. Ağlamğa getir. Sizden bunlar. Kaçdan bunlar? 120 mingdan. Parodasçı. Ha? Parodası. Parodas dançak. Parodası dançak deydi bu. Günde daha kara beylerdi. Dançak beyler çalsak kara dançak bolmaydı deştiler. Dançak ne odan? Şokardı. Nataylı görülç. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kaç olur? Ya 75 de daha. 75 bin so'm. Yaşıca. Yaşı Kunan Baytal. Bundan baytal olup kaldı. Bağlam jor, üylerle жүрген. Üylerle жүрген. Jayladan kelgen boyunca deydi. Yaxşı. 75 bin so'm kiyim var. Bundan böyle çakırın. Assalamu alaikum. Nasılsınız? Kaç yer? Çok ama. 54 bin so'm. Erkek mi? Erkek deydi. Çok az. 54 berdiler. Baytova. Tay kulun kaç oldu da kalkın tay? 30 bin. Erkek? Erkek. Kaşkası var. 30 bin so'm deydi. Ha. Bundan kimden? Kaç yordu? Kaça satıldı? 13 yani. 13 lira satıyor mu be? 10 şarım? 10 şarımga ketip oldu deydi ko. Eşik okşoş satka. Taykenda. Kaçma. Kaç lirası? 38. 38 bin so'm. Bilemez. Sen 5 bin tuttursan.
Taylar qanchadan bo'ladi? Assalomu sekindan. Mına 60, mına 70. Nasıl 60, narxı 70. Bağlanlar mı? Köteng bağılgan. Ekoteğin bağlan deydi. Beko. Bak kişi assalomu alaykum. Kişi taygan oldu. 21,5. Kim var? Ya 25, 28 de oldu. Ha, 28 de. 21,5 buluyor da. 21,5 verdim azar, vermedim deydi. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Beylerimiz üstüç, beylerde. Beyler çok. İşte az, öte az. O çok çektili. 5-6 bey olursa. Öte az sanda. Kaç oldu sen? 80 mi son? Yaş. Şunu takmam. Bundan baytal var. Gözünü tartışın. Gözünü. Kulağın baytal değil. Assalomu alaykum. Qancha dedi? 100 ming so'm. Bag'lan. E'tibor ekan. 100 ming so'm kem bor. Beylarda azda biroqchi. O'ta az tushibdir. Neda daha bir baytal. Da baytal qancha ekan aka? To'q, qancha? 70. 70 ming so'm. Sirodami? Qancha? Yaxshi so'raylik. Yaxshi so'raylik dedi. Mana shunday aytibdilar. Bugungi kunda bozorda atlar, baytal, taylar shunday bo'ladi. Kanalga qatnashinglar, qatnashinglar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.